Suksma majeng reng manggala prawartaka antuk galah sane sampun kasiagiang. Sane utamayang titiang angge dewanjun. Sane suksmayang titiang uleman sarang sinam miwah. Pamilat wimbekara pidarta basa Bali reng sejeroning pekeleng bulan basa Bali war sekaleh kali-kali dasa sane tresna sihen titiang. Sadurung ngelanturang matur lugrayang titiang ngaturang pengayu bagyo mewah suksemaning manah majeng reng ide sang yang widi malarapan antuk panganjali. Om Swastiastu. Dumogi maka sami sane wenten reng genah punik preside molihang kerahayuan. Renggalah sane becik puniki rumasa kaki tepisan manah titiang presida ngadeg kiriki pacangat perang pidarta sane mamurde trepti ngamargiang 3M pinaka usaha nambakin panglima COVID-19 Ratu Idedani kahanan jagat sekadi mangken yukti nyung sutang mana sangkaning panglima virus corona sane medal reng panguntat warse kali-kali siang alas mewah ngelimba reng Indonesia rikala sasih Maret luar sekali kali-kali biasa. Sane mangken kasenggoh pandemi COVID-19. Yening dirgamayang Panglima COVID-19 punika sekadi ombak ageng sane ngaluluh miwah musak pesisi. Akeh jatme sane keni panyungkan COVID. Ageng alit anom lingser keni nenten nyengaken ring dijem kena. Sami presida keni panyungkan COVID-19. Rumah sakit akeh sane kosek ngantos nenten nyidayang maleh ke dagingin. Akeh alit-alit sane katilar rami. Raramo katilar piana sangkaning padam keni panyungkan COVID-19. Napi maleh virus corona sampun presida bermutasi ngantos nyansan suka ketambanin turdangan ngelimbat. Ngawet varian alpha ngantos mangkin wenten varian omikron. Panglima COVID-19 reng Indonesia. Presida mekarya sane kebos krisis ekonomi. Nenten mantan krisis kesehatan. Sangkaning Panglima COVID-19 sane dahat geus. Akeh negara sade mekarya pawartesan majeng ring ramanya nih medal saking wewidangannya. Utawi kramo dura negara ngeranjeng ring wewidangannya. Mekarya pawartesan kramo ngemargiang pekadanya. Sekadi ring Indonesia sane kewastani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat utawi PPKM. Samian pawartesan punika mekarya pemargi ekonomi nguredag. Napi maleh Bali sane nadosang pariwisata pinaka bantang ekonomi utama. Pawartesan puniki mekarya wisatawan nenten presiden ngeranjeng wewidangan Pulau Bali. Sane ngawinang akeh hotel, restoran, miwah genah wisata, suwu. Ratu Idedani. Pandemi COVID-19 wantah pikobat makasami kramo renjangan. Sane patut ngiraga masikian nambah kinyane. Usaha sane presida kemargiang inggih punika ngemanggehang protokol kesehatan antuk 3M. Inggih punika memakai masker, mencuci tangan, miwah menjaga jarak. Yadi aston iraga sampun poleh dosis vaksin sane jangkep. Nanging katon mersidayang keni panyungkan punika. Napi maleh reng wewidangan iraga sinah wenten. Semeton sane nenten dados molihang vaksin. Nanging sane mangkin akeh kramo sane nenten trepti ngemargiang pemargi kesehatan pemekasnya ne 3M. Indika punika presida mekarya pandemi COVID-19 nyangsang sukil ical saking jagat. Miwah
kahanan krisis ekonomi yang sang suwe pacang presiden. Ratu Idedani. Iriki sampun genah iraga pinaka Yowana ngemanggehang pemargi 3M. Yowana presiden dados pamucuk ngicen pekeleng reng wewidangannya. Sekadi reng kulawarga miwah sekolah. Sumang dene maka sami krama trepti ngemargiang 3M. Yending maka sami krama trepti ngemargiang 3M. Sinah. Panglima COVID siang olas presiden ketambah. Ratu Idedani. Wantah asa punika bebaosang sane presiden aturang titiang. Tan lali titiang aturang suksmaning manah antuk urat yangnya. Menawi wenten keiwangan rikala titiang matur. Titiang ngelungsur pengampur. Pinake panguntat puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.